guys, Nidhani Tusenna আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বিয়া খাবলৈ আহিছোঁ। এজনী জাহ্নৱী, মাক্সি, চিমন পিয়া বেং পাৰ্টি বজাই আছে। এয়া মানুহ, ঢেৰ মানুহ আহিছে একদম বিয়ালৈ। এয়া ৰাস্তালৈ আহি আছো। এইটো কিনো এইজনী কইনা ফটো ব্যস্ত। এয়া খোৱা বোৱা আমি খালো। ভাত খাইছে জ্যোতিষ যোৰা। এয়া ফুল মানে কইনা ঘৰত। এয়া কইনা বহি আছে গ'লগে। এয়া দিলো